Onda je počeo otvoreni rat kralja Milana i radikala, na čijoj strani bio narod. Ne pristajući da Narodna skupština postane radikalska, kralj Milan im je poništio ubedljive pobede, praveći skupštinu i od onih koji su dobili 2 glasa i održavajući naprednjačku vladu Milana Piroćanca. Kao odgovor na to, radikali su pokrenuli kampanju širom Srbije. U Kragujevcu su održali zbor, prvi skup stranačkih prvaka iz cele Kraljevine Srbije. Na skupu su glavni govornici bili Pera Todorović i Nikola Pašić, koji je rekao: "Nema u Evropi ni jedne države koju je stvorio sam prosti narod. Gunjac i opanak oslobodio je ovu zemlju od silnog turskog gospodarstva. Gunjac i opanak, a to je narod srpski, podigao je i stvorio ovu državu i on treba po pravu i nauci, po radu i po žrtvovanju da bude najveći gospodar u svojoj zemlji." Izbori koji su održani u Srbiji 7. septembra 1883. godine bili su nešto sasvim novo, dotad neviđeno u Srbiji. Seljak koji se doskora snebivao da izađe na izbore ili bi pitao kapetana za koga da glasa, ovoga puta je preplavio birališta, spreman da se potuče sa svakim ko bi ga u tome omeo. Tu samosvest mase stvorili su radikali koji su prvi kod nas proveli predizbornu kampanju, idući od sela do sela. Umesto da preuzmu vlast koju im je narod poverio, radikali su se našli na ulici jer je kralj Milan raspustio skupštinu i formirao činovničku vladu sa Nikolom Hristićem na čelu. Odlučio je da raspusti tadašnju narodnu vojsku, da razoruža narod i da počne stvaranje stajaće vojske.